Bliski istok, nekadašnji centar nauke, trgovine, kulture, kolevka civilizacije, danas je redovno vestima samo iz dva razloga, nafte i rata, dva usko povezana pojma. Države poput Izraela, Irana, Palestine, Iraka, Sirije, Saudijske Arabije i tako dalje su prethodnih 100 godina proveli u konstantnom sukobu kome nema ko nije umešan i kome ne znaš ko je na čijoj strani. Iran je uz Hamas, Rusiju uz Siriju, Amerika uz Izrael, Jemen je u građanskom ratu kome zapravo ratuju Saudici protiv Iranaca. Irak je ratovao i protiv Irana i Kuvajta, pa su ih Ameri bombardovali, pa onda i nelegalno okupirali Katar i Emirati. Znaš šta? Nemoguće pohvatati sve. Ono što je sad bitno za nas da razumemo je zašto se sve ovo danas dešava. Kako je moguće da ovaj region stalno u sukobu? Kao i ko je uopšte sve ovo započeo? Britanci i Francuzi. A ne, američki Sovjeti baš nisu doprinijeli situaciji. Okej, ali zašto? Zbog nafte. Nije tako jednostavno. Pod imamo sukobe interesa, religije, naroda. Danas ćemo zaći duboku istoriju Azijskog Balkana kako bismo iskopali srž sukoba i bolje razumeli svet oko nas. Obavezno subscribe jer puno pomaže da ovi videi izgledaju sve bolje. Prvi korak ka otkrivanju problema zahtjeva da se vratimo u 19. vek, konkretno u Osmansko carstvo, koje više nije imalo nekadašnji sjaj. Naprotiv, sa svojim novim nadenkom bolesnik sa Bosfora, mislim da ti je dovoljno jasno da je njegov vrhunac odavno prošao. Do Prvog svetskog rata osmanjeni su tehnološki i industrijski dosta zaostajali za zapadom, a nacionalno buđenje širom etnički šarenolikog carstva je dovelo do mnogobrojnih revolucija, zbog čega su postali laka meta i skupili gotovo ceo Balkan, Kavkaz, ali i sve posede u Africi. Nakon odluke Turaka da stanu na stranu centralnih sila u Prvom svetskom ratu, što znamo da je bila briljantna odluka. Pobednici, konkretno Britanci i Francuzi, ali naravno i Grci, Italijani i Jermeni, su gledali da raščerupaju ostatak onoga što je ostalo od nekadašnje imperije. London i Pariz su bili posebno zainteresovani za Bliski istok, ali ne zbog nafte, već zato što je imao važnu stratešku poziciju. Spaja ostatak Azije sa Evropom, čime bi ove dve sile kontrolisali ključne trgovačke puteve, Persijski zaliv i naravno Suetski kanal. Doduše, već su sumnjali da ovaj region ima potencijal za naftu, s obzirom da je još ranije pronađena značajna količina crnog zlata u Iranu. A kako se još tokom Prvog svjetskog rata pokazalo koliko zapravo ceo svet zavisi od ovog resursa, zapadne sile su bile spremne da investiraju u ovu priču. I tu zapravo dolazimo do suštine, ili bakar jedno od njih. Davne 1915. jačanjem arapskog nacionalnog pokreta unutar Osmanskog carstva, Britanci i Francuzi su Arape vidjeli kao potencijalne saveznike koji bi mogli da im pomognu u borbi protiv Turaka, kao i uvek neprijatelj mog neprijatelja. Zato te godine Sir Henry McMahon, koji upravlja tada britanskim Egiptom, je otpočeo tajne pregovore s liderom svetog muslimanskog rada Mekke, sa šarifom Husein ibn Alijem. I po čemu se ta gospodina većali? Pa, ništa strašno, samo kod pokretanja arapske revolucije širom poluostrva. Šta Arapi imaju od toga da Mahon je šarifu Huseinu obećao nezavisnost za novu, ogromnu arapsku državu, ali pod uslovom da pokrene revoluciju. Dobar deal. U teoriji da, ali znaš s kim imaš posla. Britanci nisu precizno odredili šta bi tačno bila Arabija. Već su rekli da će im dati nezavisnost, ali mamano nisu precizirali šta bi bilo s regionom Palestina. Šarifu ovo ipak bilo prihvatljivo jer je očekivao da će region Palestina pripasti novoj arapskoj državi, jer pokreće revoluciju 1916. koja značajno slabi Osmanlije, a njemu jača legitimitet kao lideru arapskog poluostrva. Međutim, ponovo, znaš s kim imaš posla. Britanci i Francuzi su se isto vreme tajno dogovarali kako će da podele sve turske posede, posebno arapske teritorije, iste one koje su Britanci već obećali Arapima. Tako se sastoju dvojice evropskih diplomata i oni tako lepo stoje, gledaju tu kartu, olovke u rukama i jedan od njih se saplete i slučajno povuče ovako jednu random liniju preko karte. Ustaje, pogleda kartu, pogleda svog kolegu i tako dok se oni gledaju u oči kažu da, ovo bi mogu da funkcioniše. Ovo ide vama,
ovo ide nama. Nebitno koje su vere, etičke pripadnosti i tako to. Nek su oni prvo međusobno podžapaju, pa ćemo mi lako poslati u dušetamu. Francuzima dakle ide Sirija i Liban, severo-istočni deo Punske i severni Irak. Britancima ide ostatak Iraka, Kuvajt i taj tu istočni deo Arapskog poluostrva, zatim Jordan i region Palestina. Doduše ovaj deo Jerusalima bi bio pod međunarodnom kontrolom zbog religijskog značaja za hrišćane, muslimane i Jevreje. Tada je pojam Palestina obuhvatao i današnje države Izrael i Palestinu. Zanimljivo je da su razgovorima sa Cevkanjem Osmanlija učestvovali i Rusi, kojima bi pripao Konstantinopolj i dobar deo severistočne Turske. Međutim, kako su se oni povukli iz rata zbog celog svog haosa sa revolucijom, od toga nije bilo ništa. Ovaj dogovor nije samo što bi pomešao sunitske i šiitske muslimane, već bi pomešao i Arape sa Kurdima i ostalim nearapskim i nemuslimanskim narodima. Što bitno što zaboravljao je da i dalje prvo trebalo da pobede Osmanlije. Međutim, tih godina rat nije baš išao po britanskim željama. Zapadni front se od 1914. jedva menjao, a milioni su ginuli, dok je na istočnom frontu zbog unutrašnje nestabilnosti Rusija morala da potpisuje mir u kome mnogo izgubila od Nemaca. Na Balkanu također nije bilo velikih promjena, dok se Turska nekako jedva održavala u životu. Tome je trebala pomoć nove sile, Amerike. Međutim, Amerika, mada jeste objavila rat 1917. nije se baš tokama posvetio tom poduhvatu. Nekako je bio posvećen ideji teritorije na Bliskom istoku su bili Jevreji. Vrlo bogat i moćan čovjek, Lord Walter Rothschild, ti Rothschildi, je uspio da ubedi britansku vladu da 1917. potpišu Balfourovu deklaraciju kojom bi u Palestini, dakle teritoriju u kojoj su Arapi još 1915. shvatili da treba da pripadne njima, Jevreji našli svoj novi dom. Cionisti, odnosno jevrejski nacionalisti, su ovo shvatili kao početak uspostavljanja jevrejske države u Palestini. Sad će doduše morati malo da se strpe. Svakako, ovim potezom i London verovao da će inspirisati Washington da se dodatno umeša u rat. S obzirom da su jevrejski lideri imali značajan politički utjecaj u SAD-u, cionistički lobby je dakle igrao ključnu ulogu u donošenju odluka ove dve zapadne sile. Plus je Britancima i odgovaralo da u Palestini imaju nekog gdje bi tako imali prijatelje blizu Suezkog kanala koji su tada kontrolisali. Osim toga, naravno, malo se takmičio i sa Parizom oko prevlasti nad Palestinom. Tako da, ovime su gledali da se cementiraju svoju utjecaj u regionu. Kada je Balfourova deklaracija postala javna, bilo je tu raznih reakcija. Prvo, cionisti su bili svesni što će da dobiju svoju teritoriju. Doduše, necionistički Jevreji su se plašili kako će se ovo odraziti na njih širom sveta. Međutim, ono najbitnije je bila reakcija Arapa, koji su smatrali da je ova teritorija obećana njima i koji su u tom trenutku činili ubedivu većinu u Palestini. I mada su do tada muslimani, Jevreji i hrišćani živjeli zajedno u miru, ovaj nameran potez Britanaca dobro poznat kao zavadi pa vladaj će biti okidač za sukob Arapa i Jevreja koji i dan danas ne vidi kraja. Nakon pobjede Antante u Prvom svetskom ratu, tenzije u regionu su postale osjetne. Arapi su bili izuzetno nezadovoljni pod britanskom i francuskom kontrolom na severu i mada na jugu jesu dobili nezavisnost, sukobi s Jevrejima su u Palestini postali sve češći. Izbila je toliko velika revolucija koja je London brutalno gušio krajem 30. godina prošlog veka. Sada su Arapi imali još jedan razlog za sukob sa zapadnim silama. I tu dolazimo do druge suštine. Stvaranje Izraela 1948. Još pre početka holokausta, Jevreji su sve više odlazili iz Evrope, kako u Ameriku, tako i u Palestinu. Populacija Jevreja u Palestini je skočila 17% na kraju Prvog svjetskog rata, na skoro 1/3 stanovništva do kraja Drugog svjetskog rata. Tenzije su bile toliko uzavrele da su Ujedinjene nacije predložile podelu Palestine 1947. i to na arapski i jevrejski deo. Arapi to naravno odbijaju. Te Jevreji naredne godine proglašavaju nezavisnu državu Izrael.
Egipat, Jordan, Sirija, Irak, Liban, Saudijska Arabija i Jemen nisu bili ljubitelji ove ideje. Te kao odgovor na to napadaju Izrael i što je najsmešnije gubio daleko malobrojnijeg neprijatelja. Izrael ovime ne samo što postavlja svoju državu, već se uzima mnogo više teritorija od onoga što je predloženo Ujedinjenim nacijama. Ovaj rat je izazvao prvu od mnogih palestinskih migrantskih kriza. U arapskom svetu ovaj događaj će biti zapamćen kao nakba, arapska reč za katastrofa. Od tada, sve do danas, ovaj sukob jednostavno neće stati. I to kako između Izraela i komšijskih država, tako između Izraela i same Palestine. Još u početku je SAD, a samim tim i dobar deo zapada, stao na stranu Izraela i snabdevao ih oružjem i novcem, što je mnogi Arapi naravno i dalje nisu oprostili. Kažu mnogi jer se tokom rata tu dosta menjali ulogi iz strane. Na primer, CIA je zbacila demokratski odabranog predsjednika Irana kako bi zajedno s Britancima vratila na vlast šaha ili ti iranskog monarha Muhameda Rezu Pahlavija. Zašto? Pa zato što je, ponavljam, demokratski odabrani predsjednik Irana htio da nacionalizuje iransku naftnu industriju, odnosno u prevodu da novac od iranske nafte ne ide u ruke Britanaca, već u ruke iranskog naroda. To se naravno nije svidjelo Britancima jer ruše tog predsjednika i postavljaju Pahlavija, koji je bio samo marionet Amera i Britanaca. Sve što je on htio je vlast. Te bi vrlo rado ostavio naftnu industriju u rukama Vašingtona, crtica Londona. Još jedan razlog koji Iranci ne podnose ove dve države. Istovremeno, egipatski predsjednik Gamal Nasser je htio da ujedini arapski svet i oslobodi se strane Huticaja, slično kao i libijski predsjednik Muammar Gaddafi. Ima da je bilo nekoliko pokušaja stvaranja zajedničke države, to im zapravo nikada nije pošlo za rukom. Šta više, nakon što su arapske države izgubile još jedan rat protiv Izraela, kojeg je sad već uveliko čuvala Amerika, arapski nacionalizam je dobio novi oblik. Tu se dolazimo do treće ključne tačke. Islamistički pokreti. Islamistički pokreti su umjesto sekularne države, gdje je religija odvojena od javnih institucija, htjeli da država bude bazirana na islamu. To jest da islam ne bude samo religija, već i politički sistem, društveno i ekonomsko uređenje države. Ovo će suštinski promeniti ne samo region, već i ceo svet. 1979. nezadovoljan iranski narod ruši bahatu marionetu Muhameda Rezu Pahlavija, a na vlast dolazi Ajatola Homeini i savodi islamističku teokratiju. Njegovo uzdizanje inspirisalo i ostale islamističke pokrete širom regiona. Zbog toga, preostali monarsi u regionu su se plašili da će imati sličnu sudbinu. Saudijska Arabija, Kuvajt, Bahrein, Katar i Emirati su još od ranije stali uz Ameriku, koja je objeručke prihvatila ove saveznike, jer naravno nafta. Oni Amerima da šalju naftu i lupaju kontru Moskvi, a Ameri da čuvaju njihove režime od islamista i komunizma. Win-win za sve. Ovaj odnos će dodatno biti ojačan nakon iransko-iračkog rata, jer su se svi plašili da će Irak napasti i njih. S druge strane imamo Rusiju, odnosno tada Sovjete. Mada Egipat prvobitno bio uz njih, on se nakon još jednog izgubljenog rata s Izraelom distancirao od Moskve. Sirija je njima doduše ostala večiti saveznik, dok je Irak naravno komplikovan. Prvobitno je bio sovjetski saveznik, ali u jednom trenutku čak dobio podršku i Amerike u ratu protiv islamističkog Irana. Međutim, Ameri su se prvo brzo predomislili kad su vidjeli da je irački predsjednik Saddam Hussein ne plaši da napadne Vašingtonove saveznike bogate naftom. Libija je za vreme Gaddafija također bila jak saveznik Moskve, kao i palestinska stranka pod vođstvom Jasera Arafata. Previše informacija, idemo dalje. Tokom 80-ih i 90-ih vidimo jačanje mudžahidina, grupi islamista koja se predstavila kao zaštitnica islamskog sveta od zapadnog imperializma. Ironično, upravo taj zapadni imperializam ih je finansirao i snabdevao oružjem kad su Sovjeti izvršili invaziju na Afganistan u svom očajnom pokušaju da drže komunističku vladu toj državi. To je bio jeziv rat. Totalno razorio Afganistan i odredio njegovu surovu sudbinu. Zahvaljujući američkom finansiranju, mnogi od tih ekstremista koji su se borili protiv Moskve će postati deo veoma poznatih ekstremističkih grupa, Talibana i Al-Kaide. Njihova mržnja prema Americi i generalno celom zapadu će drastično ojačati nakon Zalivskog rata iz 1991. ali i nelegalne invazije Amerike na Irak 2003. Što nas dovodi
danas u Siriji još od 2011. vršio brutalni građanski rat koji su učeni i Ameri, i Rusi, i Iranci, i Turska. Sve sile koje imaju totalno različiti interes u ovoj državi. Regionalni sukob između Saudijaca kao sunitske islamske sile i Iranaca kao šiitske islamske sile je danas još jedan od ključnih razloga za nestabilnost u regionu. Ove države se bore za prevlast u regionu, ali ne o svojim, već u drugim državama poput Jemena, Libana, Iraka. Jer zašto bi nastavio svoju državu kad možeš tuđi? Ovo se zove takozvani proxy rat, direktan rat. Rat u kome se dve sile bore preko svojih posrednika u drugim državama. Verujem da se čuo za Hezbollah u Libanu, Huti u Jemenu, kao i Hamas u Palestini. Osim toga imaju još šiitskih naoružanih grupa u Iraku, Siriji i Afganistanu. Saudijci s druge strane imaju svoje sunitske naoružane grupe isto u Libanu, Jemenu, Siriji i Iraku. Nedavni konflikt koji je izbio zbog Hamasovog napada na Izrael nije nastao ni otkuda, ali ono što jeste zanimljivo da je napad izvršen u onom momentu kada su mnoge arapske države konačno počele da normalizuju odnos s Izraelom preko sporazuma Abraham. Hamas se plašio da će arapske države zaboraviti na Palestinu, jer bi potencijalna razvojna dobara, na primjer između Saudijske Arabije i Izraela, mogla da bude vrlo profitabilna. Samim tim, verovatno se Iran plaši da bi kao neprijatelj SAD-a izgubio bilo kakav utjecaj u regionu. Zato i ne čude što se sukob proširio i na Liban i Siriju. Sve mesta da Teheran ima svoje proxy grupe, a što Izrael iskoristio kao razlog za još jednu invaziju. Reći da samo NATO pokretač svega ovoga nije dovoljno. Definitivno je jak argument, ali to nije cela priča. Mada istina, on jeste dosta uticajem ove region. Na neke pozitivno, na neke manje pozitivno. Ipak bilo je višak i dača koji su bliski istoku učinili takvim kakav jeste. Lažna obećanja, želja za slobodom, nezavisnošću, surove igre velikih sila kojima su ove države samo mogle da se snalaze. Neki su naši prave saveznike, neki samo tonu dublji u rat, ali niko nije ostao bez posljedica. Kao što rekao, ovo je bilo posebno poznavanje sa spletom saveznika i suparnika koji ovaj region čine geopolitički najaktivniji na svijetu. Pišite nam u komentarima vaše mišljenje o trenutnim dešavanjima na Bliskom istoku i zapratite naš kanal za još ovakvih priča. Vidimo se!